Pozdrav svima ljudi! Danas ćemo igrati CSGO! Idemo! Vidite, tu sam ja ubacio neke nove ove stvari. Tu vam je novi. Pogledajte, nože čaba. Čaba. Gledaj pištolja. Igramo na easy bots. Idemo, ubi nekog. Au, rođo. What the fuck? Ne, jubla nas je. Jebi ga. Evo ga, ovo sam vam zaboravio reći. Pritisnete slovo E. I igrate kao ovaj igrač sad, na primjer. A tamo nema ništa. Gdje mi onaj? Evo ga. Idemo, ne laguje ništa. Što je ekstra. Čaba. Eno ga. I pobjeda. Idemo. Tu sam bacio još neke nove puške, tako to. Evo sad ćete da vidite. Evo ovi. Vidite to, tako, evo ova. To čaba. Nože, oštar, bože. Idemo. What the fuck? Ubi ga! Ništa. I evo ga, jedan. Dajmo ovu pušku. Idemo. Da. Uje. Oj. Shit. Idemo, ubi ga. Ajde. To, jednim metkom, what the fuck? Još jedan. Oj. Ekstra, ljudi moji. To. Ja bježim od ove bombe. Idemo. Ajde nako ovo puške. Samo da vidim nešto. Evo, ništa. Idemo. Ekstra. Oj, ova puška sila koliko jaka. Ej, da. Headshot. Da uzmem. Aj bomba. Mala voli Audi. Mala voli BMW. Tu je moj nože čava. Oj, šta čovjek radi? Šta ga okreće? Čad. Idemo. O, ljudi pucaju ko da je... Idemo. Eno lika. Sad je veoma otišlo. Sad će da bude problema. A tu bomba. Uuu, sjajno.
Nikola. Ništa. Idemo tražimo ga gdje je. Gdje si? O. Idemo. Eno ga gore. Ide tamo. Evo ga vamo. Eno ga. I da, pogodak. Idemo sad malo neku drugu pušku. Ne, recimo ovu. Ne. Ako. Evo ovo, vidite i ove. Piš. Al no, pogledaj kako njega okreće. Čavi čaba. Trš. Baci ja pištol. Pogledaj. Taman stručno kad ne treba. Eto. Idemo da i koljemo sad tamo. A bit će ljudima čaba. What the fuck? What the fuck? Jedan. Da! Ne! Help! O, liko zamal da me ubiju. To ubili smo ono sa snajperom. To, bravo majstore. Zamal da nas ubije. Idemo sad. Hajde. Ja. Oj. Jedan. Ne. To. Nema nikoga, dobro. Puni. To. Head. Ne. Bjež. Hej. Vidim kako ti puška. A dobro. Ne, joj, ne. Idemo. O, 3. Jedan na brzinu. Evo ga, još jedan. Bom ti na onu. I da, pobjeda. Idemo sada. Ajde, ono gore. Prvi smo, prvi. Samo jedno umrlo. What the fuck? To. Evo ga, bomba postavljena. Sad ne znamo na koju stranu.
Ja mislim da vam go. Ubio me. Ubio me. Aj bježno sad. Pogledajte li ovaj muž. I ta bomba aktivirana! Ekstra! Je! Idemo, igrat ćemo još 2 runde. Eto. Idemo sad sa snajperom. Ćao! Nije, troje čekaju onde. Evo ga jedan. Ne! Ne! A! 2, 3! What the hell? What the fuck? I pobjeda. I sada. O, troje sam ubio. Vidite to, evo ovaj pištolj. Dobar. Aj, dođi. Ne! Ja ću da umrem. 100%. To. Bio sam da... What? Kako je ovo pištolj novinki? Novina. To, gotov. Gotov! I to je bilo to za epizodu, vidimo sljedećoj. Ćao!